Autobiografija Mihajla Pupina, Sa pašnjaka do naučnika, 7. deo, kraj studiranja na Kembridžskom univerzitetu. Po povratku u Kembridž iz Malog Idvora, često sam se prisjećao majčinih reči o tome kako tamo živim među svecima. Ove reči su nosile poruku rečenu jezikom nalik na onaj koji su koristili guslari da bi svojim slušaocima preneli poruke narodnih pesama. I kada god bih video nekog od velikih profesora Kembridža, kao na primjer čuvenog matematičara Kylija ili još poznatijeg matematičkog fizičara Georgea Gabriela Stokesa, pronalazača fluorescencije, upitao bih se, da li su to kembridžski sveci? Odgovor je bio negativan. Većina ovih ljudi su bili suviše nemirnog duha da bi bili sveci. Jedan od njih, na primjer, iako je bio prilično star i slep, bio je prvi veslač čamca koji je bio poznat na reci Kam. Posad ovog čamca sačinjavali su kembridžski profesori. Kada ovaj stari vođa veslača nije veslao, jahao je jednog žustrog konja, najčešće u galopu utrkujući se sa ćerkom. U naporu da stigne svog zahuktalog oca, ova devojka bila je nalik na valkiru kojoj je vetar vitlao dugu zlatnu kosu. Nije bilo moguće porediti sveci i ovakve ljude, ali uprkos svega moja majka je bila u pravu. Kembridž je imao svoje svece i uspomena na njih bila je suština slave Kembridža. U ono vreme časopis Priroda je bio kao i danas najpopularniji nedeljni naučni informator u Ujedinjenom kraljevstvu. Mnogi naučnici Kembridža koristili su njegove stranice da bi na popularan način govorili o tekućim događajima u nauci. Jednom sam u nekom broju Prirode, časopisu koji sam često prelistavao, našao jednu lepu gravuru Faradaya zajedno sa kratkim prikazom njegovog rada. Kasnije sam saznao da je to pisao Maxwell. Govoreći o pozivu profesora prirodnih nauka, pisac je kazao da se od njih očekuje da uspostave kontakt studenata sa dva glavna izvora umnog razvitka, sa tvorcima čiji se lični uticaj na umove Novaelija ne može ničim zameniti i sa materijalnim stvarima kojima su radovi ovih tvoraca dali pravo značenje. U duhu ove misli shvatio sam da me je Maxwell kroz svoja dva mala klasična dela, Materija i kretanje i Teorija toplote, doveo u kontakt sa tvorcima nauke o dinamici, a da mi je Lagrange svojom analitičkom mehanikom prikazao ljude koji su bili tvorci nauke o dinamici. Zbog svega ovoga oni su me bezgranično zadužili. Jim, skromni ložač iz tvornice u ulici Cortlandt Street, rekao mi je jednom prilikom: ova zemlja je spomenik, moj druže, životima umnih i karakternih ljudi i delima koje su ostvarili. Od tog dana Sjedinjene Američke Države uvek su u meni izazivale sećanje na Washingtona, Hamiltona, Franklina, Lincolna i druge velike ljude koji su opšte prihvaćeni kao tvorci ove zemlje. A kada sam naučio da cenim i poštujem te ljude, osjetio sam da imam pravo da se smatram delom ove zemlje. Maxwell i Lagrange su me naučili da su Arhimed, Galileo, Newton, Carnot, Helmholtz i drugi veliki istraživači bili tvorci nauke o dinamici. Od tada je za mene ova nauka kao neki spomenik koji me podsjeća na ljude koji su je stvorili. Kad god bih video čoveka da radi polugom, setio bih se one istorijske poluge koja je u Arhimedovoj filozofiji bila prva osnova nauke o statici. Reč sila uvek me podsjeća na prizor kako Galileo baca teške predmete sa krivog tornja u Pizi i posmatra njihovo jednako ubrzano kretanje prouzrokovano privlačnom silom zemlje. Ovaj prizor me je podsjećao i na to da je ovim jednostavnim eksperimentima Galileo zauvek odbacio srednjovekovne predrasude da sva tela padaju zato što se plaše vakuma iznad njih. Umesto ove zablude, Galileo je uveo pojam sile ubrzanja i time pripremio temelj za nauku o dinamici. Uvek sam posmatrao voz koji se zaustavlja silom trenja kočnice i mislio na Newtona, koji je formulisao veliki zakon od jednakosti akcije i reakcije, jedan od osnovnih postavki moderne dinamike. Sve ovo ilustruje ono što je Maxwell podrazumevao pod materijalnim pojavama, čiju su pravu suštinu otkrili Arhimed, Galileo i Newton. Kada sam shvatio to značenje, više se nisam osjećao kao stranac na polju nauke. A znao sam i to da je najveći značaj njihovog rada bio u tome što su otkrili deo onoga što je moja majka nazivala večna istina. Moj rad na Kembridžu uglavnom je bio usmeren na studiranje Maxwella i Lagrangea
i podsjećao me je neprekidno na tvorce nauke i na materijalne pojave kojima je njihovo učenje otkrilo smisao. Ovim razmišljanjem shvatio sam i smisao reči moje majke. Cambridge je veliki hram posvećen večnoj istini. U njemu su ikone velikih svetaca nauke. Razmišljanje o njihovom radu pomoći će ti da stupiš u vezu sa duhom večne istine. Opisivanje mog naučnog rada na Cambridgeu stvorio je kod nje predstavu u kojoj su dominirali duh dubokog poštovanja i ljubavi prema tvorcima nauke. Uvek sam smatrao da je ovakav prilaz isto tako potreban u nauci kao i u religiji. U mom slučaju bio je to duh Maxwella i Lagrangea. Atmosfera u Cambridgeu bila je veoma povoljna za razvijanje duha poštovanja naučne misli. U ono vreme, kao i danas, Newtonovo ime bilo je ponos i slava Trinity College-a, a ime Darwina spominje se sa istim poštovanjem u Christ College-u. Svaki koledž u Cambridgeu imao je bar jedno veliko ime koje je bilo dika tog koledža. To su bili, da ih tako nazovem, sveci zaštitnici Cambridgea. Njihov duh osjećao se svuda, a njihov uticaj bio je izuzetan. Ovo me je uvek podsjećalo na majčine reči. Neka je večna hvala Bogu što ti je omogućio da uživaš blagodeti koje sada uživaš i koje ćeš nastaviti da uživaš u svom životu među svecima Cambridgea. Izgleda možda čudnovato da jedan student prirodnih nauka u Cambridgeu vodi tako mnogo računa u mišljenju svoje pobožne majke i pokušava da ga protumači u duhu svojih sve širih naučnih saznanja. Ali taj je student bio jednom srpski seljak kome su u detinjstvu srpske narodne pesme bile glavna duhovna hrana. Glavna ličnost u ovim pesmama bio je Marko Kraljević, nacionalni heroj koji ni u kritičnim momentima svog burnog života nije tražio ničiju pomoć. Kada mu je bio potreban savet, on se obraćao svojoj staroj majci Jevrosimi, a kada mu je trebalo pomoći u borbi, pozivao je Vilu Ravijojlu, svoju posestrimu, najveću od svih vila na nebu. Majka može imati veliki uticaj na svoje dete koje se u ranom detinjstvu razvijalo pod takvim uticajima. Kada jednom ostvari takav uticaj, ona postaje njegova proročica i nikakvo dalje školovanje neće poremetiti taj odnos. Često sam razmišljao o jednoj staroj ideji na koju sam prvi put došao kad sam bio student u Cambridgeu. Evo u čemu je ta ideja. Naši američki koledži i univerziteti morali bi proslavljati dane posvećene uspomenama na one ljude koje Maxwell naziva ocima nauke kao što su Kopernik, Galilej, Newton, Faraday, Maxwell, Darwin, Helmholtz. Pomenuo sam ova imena imajući u vidu prirodne nauke, ali sličnih imena ima i u drugim granama nauke. Zašto nauka ne bi usvojila dobar primer religija koje slave svoje svece u određene dane? U te memorijalne dane, recimo na dan rođenja Newtona, jedno predavanje o njemu i njegovom radu objasnilo bi studentima zašto je Newton otac nauke o dinamici. Dinamika nije samo skup neumoljivih zakona fizike koji studentima obično liče na suvoparne naučne činjenice i nemušte formule. Na nesreću oni su tako predstavljeni u mnogim udžbenicima, a u stvari oni su činjenice o životnom delu ljudi koji su živeli kao i drugi i postali ono što je moja majka proglasila svecima nauke, zato što su svoje živote posvetili otkrivanju božanskih poruka koje je Bog uputio ljudima u vidu prirodnih pojava. Potrebno je da mladi što pre shvati da dinamika ima svoju osnovu u kretanju nebeskih tela koju su Galilej i Newton dali čovečanstvu onda kada su otkrili značenje božanske poruke izražene kroz kretanje nebeskih tela. Stari Grci su žrtvovali 100 volova kad god bi neki od njihovih filozofa otkrio neku novu teoremu iz geometrije, a uspomena na filozofa se večno slavila. Današnji narodi ne bi trebalo da ostanu indiferentni na uspomene svetaca nauke kojima treba zahvaliti što je duhovni i materijalni položaj čoveka otišao tako daleko. Život u Cambridgeu među svecima nauke upićivao je na takve misli i moji nekadašnji i sadašnji studenti znaju da sam uvek ostao veran takvom mišljenju. Uvek sam verovao da će na taj način svaki američki koledž i univerzitet podići nevidljivi hram, posvećen traganju za večnom istinom i ispuniti ga ikonama velikih svetaca nauke. Duh poštovanja nauke koje se student posvećuje treba uzgajati od samog početka. Takav duh mogao se zapaziti i kod studenta koji su se spremali za trajpos ispita iz matematike u Cambridgeu. Tamo je to bio deo lokalne tradicije. Osjećao sam ovaj uticaj i što sam duže bivao u Cambridgeu, to više sam bio ubeđen da je Cambridge veliki hram posvećen večnoj istini.
To mi je pomoglo da uvidim još dok sam tamo bio da je najizrazitija duhovna odlika mnogih naučnika u Americi i u Engleskoj toga vremena bila njihova privrženost svecima nauke i velika želja da grade hramove posvećene večnoj istini. Maxwell je bio jedan od predvodnika ove grupe i jedan od najboljih primera njihovih duhovnih stavova. U svom kratkom osvrtu već sam govorio o reformističkom pokretu na Cambridgeu koji je težio novim pristupima naučnom istraživanju. Sada ću pokušati da prikažem još jedan širi duhovni pokret kome je pomenuta težnja za reformom istraživanja samo jedna lokalna manifestacija. Osjećao sam strujanje tog pokreta još dok sam bio u Cambridgeu, a danas uviđam da sam manje više nesvesno plovio tokovima ovog strujanja. Okončanje matematičkih studija pod vođstvom Ruta bližilo se kraju i ja sam bio zadovoljan rezultatima svog rada. Mogao sam bez teškoće pratiti predavanja Stokesa i Lorda Rayleigha i mogao sam lako baratati matematičkim aparatom koji se koristio u Maxwellovoj elektrodinamičkoj teoriji. Međutim, još uvek nisam shvatao fizičku suštinu ove teorije. Predsednik Bernard sa Columbia College-a rekao je jednom u svom govoru pre nekih 50 godina da je mladom studentu toga doba nedostajalo znanje o vidljivim pojavama, a ne samo obaveštenje o njima. Pravo znanje je samo ono koje se može steći putem svesnih napora svesti samog učenika, a ne bubanjem iz knjiga. Ove njegove reči tačno su se odnosile i na mene. Nedostajalo mi je poznavanje vidljivih pojava koje se stiče sopstvenim svesnim naporima. Nisam poznavao fiziku onako kako bih to mogao da sam stekao uvid u te pojave u fizičkoj laboratoriji. Ni Columbia College, ni mnogi drugi koledži u Sjedinjenim Državama sa retkim izuzecima nisu pružale takve mogućnosti svojim studentima. Sumnjao sam da je to osnovni razlog zbog kog nisam bio u stanju da razumem Maxwellovu fiziku. Žudio sam za radom u pravoj laboratoriji za fiziku i pripremao se da stupim u Cavendishovu laboratoriju u Cambridgeu. Početkom 1885. godine saznao sam da je Lord Rayleigh dao ostavku na položaj direktora ove laboratorije i da ga je nasledio Thomson sa Trinity College-a, taj isti Thomson koji je danas Sir John Joseph Thomson, direktor Trinity College-a i vodeći svetski fizičar. Imao je samo 28 godina kada je bio postavljen na to mesto krajem 1884. godine. Iako je bio drugi Wrangler na matematičkom tripos ispitu 1880. godine, već posle 4 godine postao je toliko poznat kao eksperimentalni fizičar da je bio postavljen za direktora Cavendishove laboratorije. On je bio samo 2 godine stariji od mene i već je bio čuven eksperimentalni fizičar, a ja nikad nisam imao eksperimentalnu fizičku aparaturu u rukama. Šta će on misliti o meni, mislio sam, kada sam mu se predstavio i upitao za dozvolu da radim kao početnik u Cavendishovoj laboratoriji. Crveneo sam pri toj pomisli, a bojao sam se da ću se još više postidati kada me bude upoređivao sa svojim mladim studentima koji su već imali dosta iskustva u eksperimentalnom radu. Raniji porazi u nadmetanju sa mladićima i devojkama u tvornici keksa u Cortland ulici ponovo su oživeli u mojim mislima i sada sam žalio kao i pre 10 godina u Cortland ulici što se u ranom detinjstvu nisam privikao na neki manuelni rad. Mnogi od američkih studenata u koledžima tih dana žalili su se na nedostatak prethodne vežbe u laboratorijskom radu. Kada pominjem sve ovo, opet se vraćam na glavne stvari o kojima govorim. Njih sam dotakao onda kada sam počeo da pričam o vrenju koje je nastalo osnivanjem Johns Hopkins univerziteta 1876. godine. Ono što je pokrenulo taj talas sakupljalo se mnogo ranije, verovatno u isto vreme kada je i pokret u Cambridgeskom koledžu koji je i doveo do osnivanja Cavendishove laboratorije. No moram se vratiti na glavni tok događaja u mojoj priči, a na već pomenute događaje vratit ću se kasnije. Mnogo me je zabrinjavao nedostatak onog što je Bernard nazivao poznavanje pojava oko nas koje se stiču svesnim naporom studenta. Često sam pomišljao da bi bilo bolje da pređem na neki drugi univerzitet u kome je direktor laboratorije neki stariji čovjek koji ne bi vodio računa o mojim godinama kako bi to mogao novi i veoma mladi direktor Cavendishove laboratorije. Ova pomisao me međutim nije mnogo utešila jer sam bio jako vezan za Cambridge i nisam hteo da napustim ono što je moja majka nazivala život među svecima Cambridgea. A baš tada, kao neko delo proviđenja, stiglo mi je pismo od predsednika Columbia College-a Bernarda sa preporukom za Johna Tyndalla,
čuvenog fizičara, kolege i naslednika Faradaya u upravi Kraljevskog instituta. Bernard me je obavestio da je Columbia College dobio znatnu sumu novca od Tyndalla iz dela sredstava koje su donela njegova čuvena javna predavanja o svetlosti koja je držao tokom 1872. i 73. godine. Takođe me je obavestio da je deo ove sume predviđen za stipendiranje diplomiranom studentu Columbia College-a koji bi nastavio studije iz oblasti eksperimentalne fizike, a stipendija bi se zvala stipendija Johna Tyndalla u iznosu od preko $500 godišnje. Na kraju je rekao da on i Rudd, profesor fizike na Columbia College-u, smatraju da sam ja pogodan kandidat za ovu stipendiju. Tu i tamo dešavaju se slične neočekivane okolnosti i kada se to stvarno dogodi, možemo slobodno reći da u svemu tome ima i sreće. Bez oklevanja obratio sam se Tyndallu i predao mu preporuku Bernarda. Nije teško zamisliti kako sam se osjećao kada sam razgovarao sa čovekom čije me izlaganje fizičkih pojava podsjetilo na ono vreme kada sam u potkrovlju tvornice keksa otkrio poetičnu stranu prirodnih nauka. Očekivao sam da ću videti naučnika koji liči na pesnika ili sanjalicu, ali to nije bio slučaj. Izgledao je tačno onako kakav je i bio, običan i dobroćudan Imao sam mnogo starih Iraca među svojim prijateljima i poznanicima u Njujorku koji su izgledali kao i Tyndall. Kada je govorio, iz njega je izbijao plamen poznatog živahnog irskog duha i poznati irski humor. Vrlo brzo je ostavio na mene utisak kao da sam ga oduvek poznavao i da mi je stari i odani prijatelj. Njegova pitanja su bila tako neposredna, mislio sam, isto onako neposredna kao i pitanja o fizičkim pojavama koje je postavljao u svojim čuvenim predavanjima pre nego bi tumačio skrivena značenja ovih pojava. Pomislio sam kako me je vrlo brzo pročitao, kao da sam bio najjednostavnija fizička pojava koju je ikad posmatrao. Ali činjenica da je svoju pažnju posvetio meni bila mi je veliko ohrabrenje. Očigledno nije pridavao veliku važnost nedostatku mog praktičnog iskustva u eksperimentalnoj fizici, ali me je savjetovao da ne gubim više vremena. Usput, kao da je hteo da me ohrabri, rekao mi je da je imao više od 30 godina kada je stekao titulu doktora na univerzitetu u Marburgu u Nemačkoj. Nedostatak pravovremenog pripremanja može se po njegovim rečima prevazići udvostručenim naporima u kasnijim godinama. Njegov život je bio za to primer. Obratio mi je pažnju na kratak prikaz rada čuvenog Helmholtza u časopisu Priroda koji je, kako reče, napisao niko drugi do sam veliki Maxwell. Sve ovo po njegovom mišljenju pokazat će mi da veliki profesor Berlinskog univerziteta nije u mladim godinama imao prilike da se bavi eksperimentalnom fizikom, a da je postao profesor fizike kada mu je bilo 50 godina. Preporučio mi je da tražim novu stipendiju Columbia College-a čim to bude moguće, da se brzo odlučim i odem u najbolju laboratoriju za fiziku. Kada sam ga upitao koju bi mi laboratoriju preporučio, on mi je opet skrenuo pažnju na Maxwellov članak o Helmholtzovom radu. Kada sam polazio, obećao sam da ga opet posetim. Tada mi je dao kopiju svojih predavanja o svetlosti koje je držao pre 13 godina u Sjedinjenim Državama. Pročitajte ih, rekao mi je, i kada me opet posetite, bit će mi drago da porazgovaramo o nekim stvarima iz ove male knjige. Ona će vam u potpunosti razjasniti pismo predsjednika Bernarda i njegovu istorijsku pozadinu. Pročitajte takođe 8. tom časopisa Priroda. Tyndallova predavanja o svetlosti pročitao sam pre dolaska na Columbia College. Čitajući ih ponovo, otkrio sam mnoge stvari koje su mi prvi put izmakle. Ova predavanja naravno nisu pružala dovoljno dobar opis fizičkih osobina svetlosnog etra, što nikad i nije uradio ni jedan predavač, ali su dala po mom mišljenju izvanredan prikaz istorije prirodnih nauka u Sjedinjenim Državama i bila puna pravih otkrića za mene. Danas znam da su ona bila i značajan doprinos razvoju naučne misli u Sjedinjenim Državama. Ona zaslužuju istaknuto mesto u ovoj mojoj priči zato što sam u posljednjih 40 godina bio svedok razvoja ove misli. Joseph Henry, najistaknutiji američki fizičar, zajedno sa drugim istaknutim američkim naučnicima, a među njima je bio i predsjednik Columbia College-a Bernard, pozvali su 1872. godine Tyndalla da održi niz predavanja u nekoliko glavnih gradova Sjedinjenih Država. Cilj ovih predavanja je bio, po rečima Tyndalla, da ukažu na koristi od eksperimentisanja u sticanju saznanja o prirodnim pojavama, u uverenju da će ona stvarno doprineti razvoju naučnog obrazovanja u ovoj zemlji. Tyndall je održao po 6 predavanja o svetlosti u svakom gradu.
Bostonu, Njujorku, Filadelfiji, Baltimoru i Vašingtonu. Ovo predavanje držano su pod ličnim nadzorom Josepha Henrya, sekretara Smithsonijevog instituta i predsjednika Nacionalne akademije nauka. Uspeh ovih predavanja prevazišao je i najoptimističnija predviđanja. Na oproštenom ručku govorili su neki od najvećih naučnih umova ove zemlje i u svojim izjavama su jasno istakli šta su imali na umu naučnici Sjedinjenih Država kada su pozvali Tyndalla. Citirat ću sada nešto od onog što su ti ljudi govorili. Predsjednik Columbia College Bernard, prvi tumač talasne teorije svetlosti u Americi, je rekao: "Zato tvrdim da naš stari i oveštali sistem humanističkog vaspitanja nije pogodan za formiranje samostalnih istraživača istine o prirodnim pojavama. Među velikanima naučnog napretka, koliki je broj onih za koje se može reći u strogom smislu reči da su se sami školovali. Uzmimo na primjer poznate imena kao što su William Herschel, Franklin, Rumford, Rittenhouse, Davy, Faraday i Henry. Zar nije očigledno da je sama priroda onima koji uče od prirode bolji učitelj i voditelj u istraživanjima njenih pojava nego sve znanje koje se dobije u našim školama? I nije li to zato što priroda kao učiteljica na prvom mestu traži da se razvija posmatrački dar? Poruka ovog iskustva je da se mentalna kultura ne obezbeđuje punjenjem glave činjenicama pasivnih slušalaca. Ta kultura se stiče stimulacijom uma da sam sakuplja znanje. Ako hoćemo da spremimo čoveka da se bavi prirodnim naukama, naše podučavanje od početka treba da bude okrenuto realnosti, a ne samo pričanju. Dr. John William Draper, poznati u svetu američki istraživač zakona toplotnog zračenja, tela, rekao je: "Nigde u svetu nema tako ozbiljnih političkih pitanja koje treba rešiti kao što su ona koje ovde treba raščistiti. Nigde nema veće potrebe za naučnim saznanjima nego ovde. Ne govorim samo u naše ime, već i u ime naših kanadskih prijatelja na drugoj strani Svetog Lorenca. Moramo se udružiti u plemenitom nadmetanju sa onim što je najbolje u Evropi. Zajednički moramo pokušati da oborimo ono što je de Tocqueville rekao o nama, da društvo kao što je naše nikada neće razviti ljubav za čistu nauku." Zatim je Andrew White, predsjednik Cornec, rekao: "Ograničit ću se samo na to da kažem nešto o doprinosima političkom razvitku koji su potekli od duha i primjera nekih naučnih radnika naših dana i naših pokolenja. Koji su primjeri koji otkrivaju ovaj duh? Takvi primjeri su revnost u traženju istine, rešenost u traganju za punom istinom, odvažnost da se hrabro izdrže svi napadi i nepravde, odanost dužnosti bez koje se ne može baviti naučnim radom, vera da su istina i plemenitost nerazdvojivi." Duboko poštovanje za naučna dostignuća, ukazivanje na visoka priznanja koje su namenjena onima koji traže istinu u nauci, ukazivanje na razlike između života posvećenog traganju za čistom istinom s jedne i života posvećenog traganju za unosnim poslom i ličnom koristi s druge strane, sve to treba da dopre do misaonog čoveka, bilo da je on na usamljenom tavanu neke zgrade u gradu ili u kolebi u dalekoj preriji. Iz tih izvora doći će snaga i nada za veća dostignuća. Delimičan odgovor Tyndalla na ove izjave bio je sledeći: "Velika bi bila stvar za ovu zemlju neograničenih mogućnosti da uveća svoja dostignuća u industriji, istraživanja iz kojih su potekla otkrića pojava u prirodi i otkrića na kojima se bazira industrija. Nijednoj drugoj zemlji podsticanje i razvoj nauke na najvišem nivou nije tako važno kao našoj zemlji i nigde se ne bi osjetio blagotvorniji uticaj. Postarajte se da osnujete katedre sa ciljem da im originalna naučna istraživanja budu glavni cilj i težnja. Ne treba ih suviše bogato opremati, već onoliko koliko je dovoljno. Spremnost američkih građana da ulažu svoje sredstva u škole je, kao što sam već rekao, bez premca po mom iskustvu. Do sada su ovi napori bili usmereni na praktičnu stranu nauke, ali je sigurno da među vašim bogatim ljudima ima onih koji će prihvatiti ovaj poziv za višim ciljevima. Sa željom da se i drugima pruži prilika koju sam imao kada sam bio među plemenitim i nesebičnim nemačkim učiteljima, predlažem da se posle plaćanja stvarnih troškova mojih predavanja sav novac koji ste mi velikodušno dali upotrebi za školovanje mladih američkih istraživača u Nemačkoj. Kakav izvanredan primer bogatim ljudima na koje je ciljao Tyndall. Vidjet ćemo kasnije da ovaj apel nije ostao bez odziva.
Mišljenja izneta na ovom ručku bila su samo eho Tyndallovog gromovitog glasa koji je Amerika slušala bez reči onda kada je držao svoje 6. predavanje o svetlosti. U posljednjem delu ovog predavanja pod naslovom Pregled i zaključci prvi je podigao ono što bi moja majka nazvala hram posvećen večnoj istini, a mi svetlosti, i u tom hramu stavio je ono što bi ona zvala ikone svetaca nauke o svetlosti. Imena Alhasana, Vitelija, Rodgera, Keplera, Snelliusa, Newtona, Thomasa Junga, Fresnela, Stokesa i Kirchhoffa stajala su tamo kao ikone svetaca koje se mogu videti u oltaru pravoslavnih crkava. U ovom pogledu on je, mislio sam, prevazišao Maxwella i Lagrangea, a time je mnogo rečeno. On je stajao u sredini tog hrama i pozivao na suprotstavljanje izazovu de Tocquevilla, koji je jednom rekao da čovek severa nije samo iskusan, već i dosta zna. On međutim ne gleda na nauku kao na zadovoljstvo, već se njome predano bavi kada se može korisno primeniti. Tyndall je onda nastavio izlaganja sa jasnim razgraničenjem nauke i njenih primena, ukazujući da će tehničko obrazovanje bez originalnih istraživanja izgubiti moć da raste i da se razmnožava upravo tako kao što potok presuši kada izvor usahne. Originalni istraživač, rekao je Tyndall, predstavlja izvor saznanja. Naučiteljima je da ovom saznanju daju potreban oblik, a to je častan i često težak posao. Ovaj poduhvat dobija pravi oblik tela onda kada se i sam učitelj potrudi da doprinese svojim radom naučnim otkrićima. I zaista, veliko je pitanje da li mogu shvatiti pravi tok nauke i dalje prenositi njene ideje onima koji nisu sami dolazili u direktan dodir sa prirodom. Istina, sasvim je moguće da nam i predavanja sposobnih ljudi koji su svoje znanje primili iz druge ruke budu poučna i dobra, isto tako kao što može dobro tumačiti Bibliju svaki pametan čovek. Ali da dosegnete do onog nivoa nauke koji odgovara onom što puritanski oci nazivaju verom u samom srcu, morate da potražite pravog istraživača. Još mnogo drugih delova Tyndallovih pregleda i zaključaka iz njegovih američkih predavanja vredno je pomena. Dovoljno je naglasiti samo to da pitanja naučnih istraživanja u ovoj zemlji nisu nikada imale rečitijeg propovednika od Tyndalla. Poruka koju je on uputio kroz svoje predavanja koje je držao u Americi 1872. i 1873. godine bila je saslušana i prihvaćena u svim delovima Sjedinjenih Država i u Britanskoj imperiji. Nije preterano reći da je pokret za naučna istraživanja u američkim koledžima i univerzitetima koji datira iz ovih nezaboravnih godina bio eho na ovu poruku. U svojim prvim danima ovaj pokret imao je na čelu čuvenog Josepha Henrya, predsjednika Bernara i druge američke naučnike u Nacionalnoj akademiji nauka osnovanoj aktom 1863. godine. Pokušat ću da dokažem da je to bio najveći intelektualni pokret u Sjedinjenim Državama i da je pokazao takve rezultate o kakvim niko nije ni sanjao pre 50 godina, a kraj tog pokreta još uvek nije na vidiku. Tyndall mi je skrenuo pažnju na 8. tom časopisa Priroda. Članak o Faradaju pročitao sam pre toga, ali bilo je još nekoliko rasprava koje su ozbiljno pokretale naučna istraživanja na koledžima i univerzitetima. Tyndallov pregled i zaključci podstakli su u meni dubok interes za ove stvari, a pored toga veoma dobro su mi razjasnili pokret u Cambridgeu koji sam, kako sam rekao ranije, predosjetio i pre nego što sam sreo Tyndalla. Cambridgski univerzitet su ozbiljno kritikovali neki njegovi profesori u ovim raspravama zato što nije dovoljno podsticao naučna istraživanja. Jedna od ovih kritika je tako karakteristična za stanje duhova na Cambridgeu 1873. godine da zaslužuje posebnu pažnju. Ona je štampan u 8. tomu Prirode i nosi naslov Jedan glas iz Cambridgea. Ovo je kratak sadržaj te rasprave. Poznato je u čitavom svetu da je nauka skoro mrtva u Engleskoj. Naravno, pod naukom smatramo dolaženje do novih saznanja koje su samo sebi nagrada. Takođe je poznato da je nauka možda najdublje sahranjena na našim univerzitetima. Neka neko, na primjer, uporedi Cambridge sa nekim nemačkim univerzitetom, čak ni to, nego sa nekim provincijskim izdancima francuskog univerziteta. Pa šta onda rade ti naši univerziteti? Oni rade svoj posao kao u nekoj prvoklasnoj školi, ali o takvom radu mišljenja su podeljena. A povrh svega toga, oni su jedna velika mašina za ispite po najpoznatijem kineskom kalupu, uvek zahuktali.
Ni sam predsjednik Bernard ne bi izrekao oštriji sud, a najubedljiviji apel uputio je predsjednik Britanskog društva za unapređenje nauke na svom sastanku u Bradfordu septembra 1873. godine. I ovaj apel pronašao sam u 8. tomu Prirode. Ovi uzbudljivi apeli objavljeni su nekoliko meseci posle Tyndallove ture predavanje po Sjedinjenim državama, a meni su naličili na ehoje gromovitog glasa kojim je Tyndall izložio svoj pregled i zaključke u svojim američkim predavanjima. Studije na koje me je uputio Tyndall omogućile su mi da steknem neke naučne poglede koje ranije nisam imao. Nešto sam od toga video u knjigama Maxwella i Lagrangea o kojima sam ranije govorio. Oblast nauke je nepoznata zemlja za mladića koji u nju stupi, isto onako kao što su Sjedinjene države bile za mene nepoznata zemlja kada sam došao u Castle Garden. Maxwell, Lagrange i Tyndall su bili prvi koji su me učili kako da shvatim duh nepoznate nauke, a kada sam ga shvatio osjećao sam se isto tako sigurno kao što sam se osjećao u ulici Cortlandt Street kada sam pročitao i razumeo rana istorijska dokumenta Sjedinjenih država. Znao sam da je blizu čas kada ću moći tražiti pravo građanstva u velikoj zemlji koja se zove nauka. Misleći ovako, krenuo sam u svoju drugu posjetu Tyndallu. Kada sam se mjesec dana posle moje prve posjete pojavio ponovo kod Tyndalla, imao sam određene planove za budućnost. To mu se jako dopalo jer mi je savjetovao da svaki mladić mora misliti svojom glavom. Sličan savjet dobio sam nekoliko godina kasnije od profesora Willarda Gibbsa sa Yaleskog univerziteta. Uveravao sam Tyndalla da su mi se posle ponovnog čitanja njegovog pregleda i zaključaka 6. predavanja u Sjedinjenim državama potpuno otvorile oči i da pouzdano znam šta treba dalje da radim. Mnogo ga je zabavljalo kada sam mu rekao da sam se pre 18 meseci osjećao u Cambridgeu kao guska u magli. Na pitanje odakle mi ta uzreščica odgovorio sam mu da je to srpska poslovica. Jako se iznenadio kada sam mu rekao da sam Srbin po rođenju. Pa ja vas nisam tako brzo pročitao kao što vi kažete, mislio sam, rekao mi je, obrativši pažnju na moje tvrdo izgovaranje slova R, da ste rođeni Amerikanac škotskog porekla. U sličnom šaljivom tonu ja sam upitao, zašto ne irskog porekla? Moj prijatelju, reče on sa veselim bljeskom u očima, vi ste suviše promišljeni i oprezni da biste ličili na Irca. Ne znam šta bih mislio o vama da sam vas video kako lutate po Cambridgeu kao guska u magli. Bilo je očigledno da mu se svidelo što sam pažljivo prestudirao njegov pregled i zaključke i reakcije koje su oni izazvali kod američkih i engleskih naučnika. Videći da me podstiče na neformalan razgovor i da ga to zabavlja, ispričao sam mu svoju alpinističku avanturu u Švajcarskoj i o tome kako sam zabrinuo svog engleskog poznanika zato što sam bio daleko od toga da budem promišljen i preoprezan. U redu, rekao je on na to, možda bih pomislio da ste irskog porekla da sam vas sreo u Švajcarskoj pre 20 meseci, ali u međuvremenu ste se jako promenili i ako tako nastavite, guska koja je došla u Cambridge može postati labud kada ode iz Cambridgea. Obavestio sam Tyndalla da sam zahvaljujući Maxwellovoj briljantnoj ocjeni Helmholtza, u čemu sam čitao u Campbellovoj knjizi o životu Maxwella u časopisu Priroda, na koji me je on uputio, odlučio da odem iz Cambridgea u Berlin i prihvatim se studije eksperimentalne fizike u čuvenoj Helmholtzovoj laboratoriji. Izgledao je zadovoljan i vraćajući se ponovo u šali na moju gusku dobroćudno reče: više niste guska u magli. Neka Helmholtz odluči da li ste labud ili ne, a onda je dodao ozbiljno. U berlinskoj laboratoriji naći ćete one stvari koje moji američki i britanski prijatelji, uključujući i mene, želimo da vidimo na delu na svim koleškim i univerzitetskim laboratorijama u Americi i Britanskoj imperiji. U ovom su Nemci prvi u svetu već čitavih 40 godina i to čine veoma dobro. Pomislio sam u sebi da je to bio razlog što je Tyndall pre 12 godina rekao svojim prijateljima u Njujorku: predlažem da se sav novac koji ste mi velikodušno platili za ova moja predavanja upotrebi za školovanje mladih američkih filozofa u Nemačkoj. Usudio sam se da se obratim Tyndallu koji se ponašao veoma neusiljeno jednim slobodnim pitanjem. Kako po vašem mišljenju više nisam guska u magli, verovatno nećete biti protiv toga da se obratim upravi Columbia College sa molbom da me kao svog mladog američkog istraživača pošalje kao svog prvog Tyndallovog stipendistu u Berlin.
Da, dragi moji prijatelju, rekao je na to on, ja sam vam već predložio da uradite to. Ne zaboravite samo da Tyndallov stipendista ne smije nikad sebi dozvoliti da luta kao guska po magli, već mora držati uspravno svoju glavu kao labud. Njegovo telo mora plivati po bistrim vodama ljudskog saznanja, a njegov pogled visoko uzdignut mora tragati za novim kontaktima sa duhom večne istine, kako je lepo rekla vaša majka. Njemu su se sviđali izrazi moje majke kao hram posvećen večnoj istini i ikone velikih svetaca nauke. Dodaću ovde i to da je Tyndallova odanost nauci bila slična odanosti moje majke veri. U njenoj veri Bog je bio velika duhovna pozadina, a dela proroka i svetaca bila su prema njenoj veri jedini izvori preko kojih ljudski razum prima svetlost koja osvetljava ovu veliku duhovnu pozadinu. Otuda je, kao što sam već rekao, poticala njena zainteresovanost i izuzetno znanje reči proroka i života svetaca. Večna istina je prema mom tadašnjem shvatanju sveta pozadina Tyndallove vere u nauku, a radovi velikih pronalazača u nauci, njihovi životi i njihovi metodi istraživanja fizičkih fenomena bili su jedini izvori iz kojih ljudski razum može primiti svetlost koja će osvetliti svetu pozadinu. Tyndall je prihvatio tu veru sa religioznim zanosom, a njegovi apeli u ime te vere imali su neodoljivu snagu. Njegovi prijatelji u Americi i Engleskoj, koji su se dičili njime kao svojim pobornikom za stvar naučnog istraživanja, imali su istu veru i podržavali je sa istim religioznim zanosom kao i on. Nekad sam nasućivao, sada znam da je ova vera bila probuđena i održavana u srcima tih ljudi ovde i u Britanskoj imperiji svetlošću života i veličanstvenih otkrića Michaela Faradaya i proročanskom vizijom koja je vodila ovog velikog naučnika do njegovih otkrića. On je bio njihov savremenik, a njegova otkrića su im bila kao veliki svetionik koji im je pokazivao pravi put ka naučnom progresu. Posljednji put sam posetio Tyndalla na kraju posljednjeg uskršnjeg semestra. Onda sam se vratio u Cambridge i obavestio svoje prijatelje da se krajem tog semestra selim u Berlin. Nije trebalo da ih uveravam da mi je teško da napustim ono što su često čuli da nazivam svecima i svetim terenima Cambridge. Oni su znali koliko poštujem ta mesta, a znali su i razloge za to. Oni su razumeli moje duboko poštovanje za Newtona, ali nisu sasvim shvatili moju sličnu naklonost i prema Maxwellu. A kako su i mogli? Nijedno njegovo klasično delo nije im bilo potrebno da bi rešili uobičajene probleme koji su davani kandidatima na matematičkim trajpos ispitima za odlične studente. Niti su oni mogli razumeti moje divljenje prema Lagranžu, koji je po njihovom mišljenju bio samo nesavršeni tumač Newtona. Helmholtza su više cenili, ali visoko mišljenje koje je Maxwell imao o Helmholtzu još nije bilo prodrlo među moje matematičke drugare na Cambridgeu. Bilo im je žao što ih napuštam, govorili su mi to, ali mi nisu zavideli, jer nisu mislili da Berlin ima bilo šta što Cambridge nema. A ovako nešto Maxwell nije nikada mislio, a to nije bilo ni mišljenje Tyndalla u ono vreme. Tyndall je bio jedini fizičar koga sam ikad sreo koji je lično poznavao Faradaya. On je bio Faradayev kolega u Kraljevskom institutu niz godina. Njemu i Maxwellu dugujem za prva saznanja o Faradayevoj izuzetnoj ličnosti. Od Tyndalla sam slušao priče o karakteru Faradaya i njegovom temperamentu naučnika i to me je jako uzbuđivalo. Rekao sam mu da sam u jednoj antikvanici u Cambridgeu kupio 3 knjige Faradayevih istraživanja o elektricitetu za svega 3 šilinga. Na to je Tyndall primetio. Faraday je još uvek na maloj ceni u Cambridgeu, a onda posle malog razmišljanja je dodao: čitajte ih, njihov sadržaj je isto tako nov i isto tako uzbudljiv kao što je bio onda kada su te knjige štampane. One će vam mnogo pomoći da razumete Maxwella. Poklonio mi je i primjerak svoje knjige Faraday kao pronalazač koja se završavala rečima: pravedan i veran vitez Božji. U ovoj knjizi Tyndall je dao sliku Faradaya koja je bila slična onoj koju mi je Campbell dao o Maxwellu. Može se zamisliti šta je značilo za svet kada su između 1860. i 1865. godine ova dva velika duhovna i intelektualna diva bila u ličnom kontaktu. Tada je Maxwell bio u King's College u Londonu, a Faraday u Kraljevskom institutu, gde je radio gotovo 60 godina. Značajno je da je krajem ovog perioda u januaru 1865. godine Maxwell u jednom pismu intimnom prijatelju napisao ovo: dovršio sam raspravu o elektromagnetnoj teoriji svetlosti i mislim da je to velika stvar, sve dok se ne uverim u suprotno.
Neobično je bilo da tako skroman čovek kaže jednu takvu stvar, ali kada je ta rasprava pročitana iste godine u kraljevskom društvu, bila je, kako su mnogi mislili, velika stvar. Ova Maxwellova rasprava je kao i Newtonovo otkriće zakona gravitacije i njegova formulacija zakona dinamike označila početak nove epohe. U Maxwellu sam video Newtona nauke o elektricitetu, ali u te dane, osim svog mladalačkog oduševljenja, ništa drugo nisam imao što bi me potkrepilo u tom uverenju. Bio sam svestan da je moje poznavanje Faradayevih otkrića i Maxwellovih objašnjenja ovih otkrića bilo sasvim nejasno i odlučio sam da sve to prostudiram pre odlaska u Berlin. Nastupio je letnji raspust i ja sam rešio da zajedno sa Faradayevim istraživanjima o elektricitetu krenem u zemlju Maxwella, Škotsku. U predgovoru svog velikog i za mene u to doba zagonetnog traktata o elektricitetu, Maxwell je skromno naveo da je on samo tumač Faradaya, ali ja sam bio oduševljen kad sam saznao od Tyndalla da će mi Faraday pomoći da shvatim Maxwella. Možda će mi, pomislio sam, zdrava klima u Škotskoj pomoći da shvatim neke od ideja do kojih je Maxwell došao čitajući Faradayevo delo. Izabrao sam ostrvo Aran za koje mi se činilo da je mirno i povučeno mesto. Ostrvo je pripadalo vojvodi od Hamiltona. Saznao sam da je onima koji su tamo stanovali nametnuo strog režim i da je zato njegovo ostrvo bilo idealno mesto za one koji traže usamljenost. U Koriju sam pronašao jednu prijatnu malu gostionicu. Bila je okružena sa nekoliko malih vila za letnje posetioce koji su se hranili u toj gostionici. U nju su svraćali turisti iz Glasgowa, Greenocka i Paisleya. Svaka od porodica koja je tu dolazila imala je mnogo ćerki. Bili su sportski tipovi, a igrali su tenis od rana jutra do mrkle noći, prekidajući povremeno igru da bi se nadmetale u plivanju u hladnim vodama Firth of Clyda. Uveče se temperamentno igralo, ali ne u ritmu laganog valcera, već sa pravim skokovima i u pravom brđanskom stilu. Ali je ovo neka junačka rasa, pomišljao sam u sebi, posmatrajući igrače koji su se gubili u ritmičkim pokretima jednom rukom na boku, a drugom visoko podignutom iznad glave. U isto vreme noge su im letele gore dole kao da hoće da iz zemlje ispumpaju sve zemaljske radosti koje se tu nalaze za smrtnog čoveka. Prizor je postao posebno uzbudljiv za mene kada se pojavio gajdaš da bi sve začinio svojom muzikom. Gajde su me podsjetile na moj rodni Idvor i već prve nedelje boravka u Aranu stekao sam iluziju da se nalazim kod svojih u ovoj lepoj Škotskoj. Škoti i Srbi imaju mnogo čega zajedničkog i oduvek sam verovao da su jedni i drugi pripadali istom plemenu. Čuo sam da su se škotski i srpski vojnici izvanredno dobro slagali na Makedonskom frontu, kao da su se poznavali od pamtiveka i nisu se mnogo interesovali za druge nacije koje su se tamo našle. U Koriju sam se osjećao kao da Škote znam od rođenja. Ali to je imalo i svojih nedostataka. Došao sam tamo u potrazi za samoćom da bih u miru studirao Faradaya, ali lepe devojke iz Glasgowa, Greenocka i Paisleya, tenis i plivačka takmičenja, zanosna muzika gajdi propraćena živim brđanskim igrama, sve to kao da mi je šaptalo na uho. Faraday može da pričeka, ali tvoji prijatelji ne mogu. Usto sećao sam se jednog pisma koje je citirano u Campbellovom opisu života Maxwella i u kom je pisao: U redu, rad je dobar, čitanje je dobro, ali prijatelji su bolji. Kakav dobar izgovor da bih se zabavljao sa devojkama i momcima u Koriju i uživao u njihovim mladalačkim ludorijama. A u sve to govorio sam sebi, nisam li zaslužio potpunu promenu duhovne i fizičke aktivnosti posle onoga što sam postigao za 18 meseci rada pod rukovodstvom Ruta, Maxwella, Lagrangea, Stokesa i Tyndalla. Kada neko želi da nađe izgovor da bi mogao ili mogla da radi ono što želi, uvek se može naći izvanredan razlog. Tako sam privremeno rekao doviđenja Faradayevim istraživanjima o elektricitetu i pridružio se veseloj grupi prijatelja u Koriju, izazivajući ih do krajnjih granica u raznim nadmetanjima. U tenisu i plivanju bio sam na svom terenu, ali u brđanskim igrama bio sam uvek pobeđivan dok me meč, jedna od robusnih devojaka iz Greenocka, nije uvela u tajne brđanskog ritma. Ovo sam postigao zahvaljujući njenom ličnom angažovanju i upornom vežbanju. Glenn Sannox blizu Korija svojim zimzelenim pokrivačem bio je svedok mojih mnogočasovnih napora da uhvatim taj ritam i nateram mnogi da mu se pokoravaju. Samo je meč bila svedok ovih napora i ona je, kako sam joj jednom rekao, u tome više uživala nego ciganin koji uvežbava svog medveda. Još uvek čujem kako padine Glenn Sannoxa odzvanjuju od njenog zvonkog smeha
Kad god bih napravio neki pogrešan potez u toku napornih pokušaja da ovladam brđanskim flingom ili rilom. Ona se nije mogla uzdržati od smeha, a ja nisam mario za to, jer sam odlučio da naučim tu igru po svaku cenu. Konačno sam ipak uspeo, iako ne baš naročito uspešno, ali dovoljno dobro za momka koji nije Škotlanđanin. Uz instrukcije dobio sam i svoj portret koji je Madge nacrtala za vreme pauza između mojih napornih vežbi učenja brđanskih igara. To mi je bila nagrada i to veoma lepa. Autor ove skice je bila perspektivna mlada umetnica koja je dobila nekoliko nagrada u umetničkoj školi u Greenoku. Ove uspomene bude u meni misli koje su mi tada padale na pamet. Neobične osobine Škota, originalnost, osobenjaštvo i robustnost teško će stranac prihvatiti ne samo kada se sa njima sretne na duhovnim dostignućima, kao na primer sa naučnim delima Maxwella, već i na fizičkom, što dolazi do izražaja u škotskim narodnim igrama. Niko ne može da potpuno proceni izvanredne kvalitete Škota dok ne pokuša da ovlada teorijom i praksom brđanskih flingova ili rila. Maxwellova teorija elektriciteta, mislio sam, mora se razlikovati od drugih električnih teorija isto onako kao što se brđanske igre razlikuju od igara drugih nacija. Kasnije sam otkrio da ova moja pretpostavka nije bila daleko od istine. Pre nekoliko godina vozio sam se kočijom kroz londonske ulice kada sam ponovo posjetio Englesku posle mnogo vremena. Odjednom sam primetio grupu ljudi koje posmatra škotsku igračicu. Bila je to mlada žena u brđanskoj nošnji, a igrala je veoma dobro igru mača. Muž je svirao u gajde, hodajući napred, nazad, šepureći se kako to samo brđanin može. Zaustavio sam kočiju, izišao napolje i stao da posmatram. Vratile su mi se uspomene na Kori i Oben i na plemenske sabore koje sam posmatrao u Warrenu. U to mi se približila i igračica skupljajući prilog od posmatrača. Ubacio sam joj zlatni sovrin u tanjir, a ona me je začuđeno upitala da nisam možda pogrešio. Da, odgovorio sam joj, napravio sam grešku kad sam pošao od kuće sa samo jednim sovrinom u džepu. Da imam i dva, oba bi bila vaša. Da li ste vi Škot, gospodina, upitala me je u šali, a kad sam joj odgovorio ne, ona se opet nasmejala i rekla, tako nešto sam i mislila. Kao da je znala da postoji bitna razlika između Škotlanđana i Srbina. Posle otprilike mesec dana boravka u Koriju, stiglo mi je pismo od majke. Pismo je pisala moja najstarija sestra i u njemu izrazila majčino zadovoljstvo što sam odlučio da leto provedem u Škotskoj i da bih razmišljao o životu i radu jednog od najvećih svetaca nauke. U svom pismu ja sam joj bio pomenuo Faradaya. Takođe mi je javljala da je Idvar bio strahovito prašnjav zbog duge suše, da je žito bilo slabo, a vinograd još gori i da sada Idvar nije prijatno mesto leti za bilo koga ko želi da neometano razmišlja bez gunđanja mrzovoljnih suseda. Na kraju pisma rekla je, čula sam da je Berlin mnogo bliži Idvoru i kada budeš tamo lakše ćeš skoknuti ovamo mnogo lakše nego sada. Očigledno su se majčin razum i srce nadmetali da opravdaju moj nedolazak u kući ovog leta. Majčino pismo probudilo je u meni osjećanje krivice i ponovo sam razmislio o svojoj odluci od pre mesec dana kada sam rekao doviđenja Faradayu i njegovim istraživanjima o elektricitetu, zato sam doneo novu odluku. Samo je bilo pitanje kako je sprovesti u delo, ali odgovor je bio jasan. Trebalo je reći zbogom Koriju, prijatelji su mi međutim savjetovali nešto prihvatljivije. Otiđi i žive u Macmillanovoj kolibi, čitaj svog Faradaya pre podne, a zatim dođi na ručak, kasno popodne, predložila je Madge i njen predlog je usvojen bez jednog glasa protiv. Macmillanova koliba bila je veoma skromna kuća koja se nalazila negde na pola puta između Korija i vrha planine Goat Fell Mountain, najvišeg vrha na ostrvu Warren. U kolibi su stanovali jedan stari zemljoposjednik i njegova žena, živeći tako skromno i štedljivo kako nisam nigde video na svetu. Bili su spremni da mi ponude smeštaj i običan doručak koji se sastojao od šolje čaja, ovsene kaše i komada hleba tanko namazanog američkom mašću. Pristao sam. Rešio sam se na skroman život i ambiciozno razmišljanje, sve za ljubav Faradaya. Na kraju krajeva ovo je bila izvanredna kombinacija. Čitao sam Faradaya od ranog jutra do 4 sata posle podne, a zatim sportska takmičenja i igranka uveče. Imao sam praktično samo jedan pošten obrok dnevno, ali i on mi je davao dovoljno snage za sve ove moje aktivnosti i to u dovoljnoj meri. Zašto bih se i žalio? Čovek čija sam izvanredna naučna otkrića gutao svakodnevno počeo je kao knjigovezački šegrt, a osnivač velike izdavačke kuće Macmillan bio je rođen i proveo je svoje detinjstvo u ovoj istoj kolibi u kojoj sam sada i ja stanovao.
Bio sam siguran da u svojoj mladosti nijedan od njih nije imao više od jednog dobrog obroka dnevno, a obojica su uspeli u životu. Brzo upijanje i varenje duševne hrane koje mi je nudio Faraday pripisivao sam uzdržavanju od telesne hrane. No, moram priznati da sam bio veoma gladan kada se služio ručak u gostionici u Koriju i ja sam u njemu veoma uživao. Nikad nisam razumeo pravi smisao skromnog življenja i ambicioznog razmišljanja tako dobro kao u to vreme kada sam živao u Macmillanovoj kolibi. Činilo mi se da mi mozak nikad nije bolje radio, a čak mi je i vid koji mi je uvek bio dobar bio bolji nego ikad ranije. Kada su dani bili izuzetno vedri, bio sam siguran da sam sa uzvišice na kojoj se nalazila Macmillanova koliba na padinama planine Goldfell Mountain mogao da vidim divan fjord Firth of Clyde sve do Greenoka i Paisleya, a ponekad čak i da nazirem sive i prljave zgrade u Glasgowu. Pohvalio sam se prijateljima u Koriju na ovo moje preimućstvo, a oni su mi na to u šali rekli da svaki Škotlanđanin vidi još dalje od mene. Jedan od njih, učenik Sir Williama Thompsona sa univerziteta u Glasgowu, odgovorio je na moje hvalisanje duhovitim čitanjem. Možete li vi videti onako Faradaya kako ga je video naš Škot Maxwell? Nikada se više nisam hvalio svojim dobrim vidom u Škotskoj. Međutim, bio sam siguran da sam u Macmillanovoj kolibi na padinama planine Goldfell Mountain shvatio mnogo dublje Faradayeva otkriće nego što bih to postigao na bilo kom drugom mestu. Kad god mi padnu na pamet imena Faradaya i Maxwella, uvek se u sećanju vratim na divno ostrvo Aran i skromnu Macmillanovu kolibu na planini Goldfell Mountain.